CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Kitrai jaka ki bedan khandau hakathan thatlasken bat nongkro West Giant Hills District. Kirasa aku umdum hadim melayu pedang ya ka baidi jaka. Chak Indra Dhanush Gas Grid Limited tangha kador sanpo tingka shi square feet wal ada ka jing kot kalong pandi ya ka jaka hakador kasan spa tingka shi square feet. Kumunji pentip ka Indra Dhanush Gas Grid Limited klathit ya ka jaka nakabantawan penya yu gas pipeline syaki jela ka than chatai lamingi pen penpoi ya ka gas. Hakajing keren bakilat petai kubur hakalai trik jeliu arja penriu uba dispasing rani uba dai unang wat RTI bapau khmat ulai thu badin blayo ekajing ujor ni katukat ni kitrai jaka ulapan dak RTI naka office udipti commissioner ka West Giant Hills District kanang manlap ya kador ka basisya jong ka bai jaka beli mereka bentar beli mereka RTI report di sekolah push report di sekolah itu di bah ini ka RTI ka dia bah yo di ujon na di beriu di badan jaga setan kalaskin nongkrong ki omba aka public hearing nani aka kaji kendu ki omba ka bajaka mantaba ban penyak ini pipeline gas pipeline kebership dan mereka Indra Nus Gas Grid Limited ki omba katan spa square feet kita ada izin keren nasional dengan jonga dengan met kita ada izin ini jengki di ngalale RTI apa office jung deputy commissioner juai di hadian bakalayo nak ari report ini kan report ini bang yon apa isi juga detail kalau ke ba melamudur ba naka transpa ke ba lese kisah top di tamatit dari kakong report ke poi menasaka sanpo tengah square feet. Di kenika kas pipeline kaya kaduna kawati susah. Kenika company Janus Gas Grid Limited. Lesi kalau benda bergerak top sekolah di Padang. Lani kadai kadai kaji syai benkheni kador jom kitrai jaka. Kadai kamram jom setiap government nama ni kadai kafindo kadai jom Padang. Kadai ke traibalan, kadai ke kamera yang setiap di Banmen membau deputy commissioner, bat membau video banken yang ada jadi, muka bajaka, na bentar gino projek di bawah nak koki tribal area. Mereka susi kalau mah ini kan report ini lah toy saya apa nongkrong, ini lah sembah, maka dor jom baca jaka kalau temsan aduh jum gas te pa kalau mai kejing nas bosnya ani report kalau kejing yang beliau bakal nam tagi beri bodan itu kan banese baru na tu na pokok ni siksa kibalangan akan mereka insya top akan dapat hari insya kat kejing lap tu jing itu jadi beliau kiba sim jaka kormen kita western bypass Nasyamba kador kebajakan. Namdan puat report di negeri ki omba kebajakan kisiu adu sanspa adu spa square feet. Ti nidi keju kajaka, niha keju ka tribalan, niha keju kesorka. Balai sekiwe PI santo ka square feet. Balai setai western bypass PI sanspa adu spa square feet. Nebi darjengli behe babu ekstra komen kepada jinas kadai jinas yang mana kadai begitu di bajilnya banyak bamlang lese ka atau buta umar kajing no sedang hidup tanah kadai masuk pada dipersiapkan apa taksi dan ni kiba aktif di tengah abis diomba kalau kekam kebayar ke bajilnya kiba air hai dan nimban omba kebajakan he. Tidak sih kalau abang long
mentar berkenal dengan tim, mereka nak kalian juga aktivis, kene awareness, buat kene itu asyakuriau, ya beliau tentang kasih, di badan jaka apa kabrin juga, banang ni sikmat toya usia, kamtam kene high speed corridor. Kaba mentah anda proses napo mau kanyum po ribuai sedusa cerita jinjingai kaba sispa unjuk ta bat kene kadai kubur ka berengkam nam naik pata baro ha kitu bijaka kaba ya kene ka high speed corridor ba akapor bawan publik hari oi ngalai kadang ka finalis kapal apoi kuma pemili daga national highways apo shalom ba pemili finalis di nani cuma apakah don publik hari akan tuai kita bayar ya kena suruh ba kibrio kibade polisi berang ba mereka video ba kinwara ya notification ba dem pusai cepat katno kador visio ya kebaik ini usia kita. Nang banyak kumbasa tok ketika jinya dan kuas lupa gas. Na jintok wasan kasan spas seperti poi benan santu tengah cis. Kalau nak diskusi, buat kalau lu kamtam ni dirulo ni dan kendau asyik belajar araja raja. Kita kendau kendak. Tidak ada kerja apa benda kapot kerana lagi susi ya kita ada kita senang ikut kasih ikut kala jauh jadi kita. Tiga ni bagi kalau tiba-tiba batu bakal ayat itu lebih bakal banyak apa Western bypass kalau smart square feet di serta itu perasaan tu kita bina ni smart bina bagi yang usia bina yang ayla yang jenis itu dapat Jibrin men kamtam video de kasro bisa dan ken yang ada kamu. We are light south sun real. Benengkong kedai kuat atau benengkong de tilmon mukim. Ba tilmon mukim balai de dobar selong nongkro. Basau ke basan kedai dobar selong nongkro keju. Bandiro dobar selong nongkro keju. Banjur ke dalam senang nongkrong. Kini ke bangayo ujar, ngelak tangnya kini ke bangayo ujar. Tiga ni ngatarai ke ke bahawa yang ni sisla kalau dia baru. Nama kejing pensong dori jaka kadai nak posisi. Tidak disi apa. Wes kasih ni jahit ni di policy kinya kita juga dor. Tiga ni yang ni mayo. Kemudian kita betul berjalan. Dan makan ni. Katai kende kalah dia baru. Baik nangis mat pun kami tahu siap. Bakat kau jika tinggal tu nak cepat bah. Ngamda waknya kita jika tu kadai publik hari lani kadai jika tu nak senang lani kadai jika tu akan berapa. Te nak jika tu ada mitra yang bah. Hak jika yang macam ai kacang spa. Te hadian beliau kisah pada nak asal hajar news. Sahaja news pak new kendai square feet, yo bisa tang arlap sau prahaja san sepakat lah. Te kini kalau penengok ini, te hadiah begipun yang ada unsur bahasa dalam ini lah menang dia menang bemsu, maka jingkir nanti kalau kat san sepak mentayo tang santu mereka. Te musuh mentui sugun pilih periksa atau kau berpui tangkap. Te hadiah mengayo ujo, te tiga hati lu lalap ba ada jenis syar isi kang sanko tangkal kang dia kat san spa umbang itu ni dia na ndem kita uno si sim ada survey itu jaka gile uno ki panlang ba ka akau numba kita ji beli je puyo ber kampa na bar ba kinne uno kala ada katrap dia tamtip ki pan ber ka akau numba te nang kong ha chwa ber survey gile uno ki khot de besno Abe kikot ke senong gila amno kikot kita jaga. Abe kikot kita jaga amno gila amno kiteu. Hadir bala teu gila amno kipani kata. Kipani kata
rengkat berka akau lomba. Kata lomba mana? Ngimtip bepak lo kendon ngimtip kami kubuah le kami le mereka kom kendon gelong acua ba fin finalize. Ya kano kebentar. Siap ai kual sekpekda lakin ujar ya tu ka notification. Di kena gendang pun kimtip dia kata. Kimtip. Kakau rumah lah situ. Aba kimtip. Laisa kada mulungo adien ki ai lak ai ka bajaka. Publik hari bilo pun kimtip pada. Ki poya poy bisa pa kau. Aba poy pasau le kono ujar kono tipsu. Mar balik bisa poy tanggap tu. Ni jingkel ni kono. Na kadang ka office video. Kada jinge ayu bani tu ya germas nom baro. Ba pe kalami ikut kubo da pi pasya ne pin ai ka ni jaka subha pentip sangi ko office jong disi hapo kata rasni. Kata di keberan kamera. De kumalong ya tu itu ngim tip ita. Ngim tip ayu era. Supaya baik ka bisa hapo kau kata. Tadi kalau nggak eke jin syak yurat nomor apa tribalan ni kini spesial apa India nomor pula kan sin juga ya tribalan magedon apa kendor juga LARR jadi ka spesial consideration na bentai tribalan nomor gedon hadu ka southly faktor di balak banyara lagi kindeu jong di rulu ndai tang mi kalian borowi kali India Cuma misal tu kan puasa tes sama marang puasa yo. Dekat itu kat kunci tu kita jaga lagi omba. Dia ada 1,000 praspa square meter. Square meter. Tapi kena square feet. Boleh san tahun dulu. Asan spa ni spa si. Tak kalau dia tu kita jaga. Baru ini hak usia. Nang ni spa. Berkecil usia. Yang mentah akan pandai kena ke atas report mereka yo itu men di babiang ba lengba kajing install yang ni GPS ile kali kali ngawan ni kalau kapal kaki mahawan ni profesional mar ngalap na kajing ujar jong beri ke buku kali yomba maka don kejing tu petrol terbom kalau mengadu kata. Tela maka kejing benda GPS entah lala pentris ya kejing level tu jom terbom. Te kini GPS kalau kata kapal Fleet Edge kepada itu entah kepada kam apa baru ingin hamil pendak yang Fleet Edge mal nama ni lalap mentah apa kadang kami kali kebatai betul yang mentah kan pada itu yang terpop nama kan lak kan nom makala kan nama kala kan ketak ya itu terpop dengan situ ternomor kali dari ML05Y Alsan Plaza karusik kebatai apa terpop kalau cispa prakundriu litar lakhe kali. Ndrei nakani GPS kaya tu suatu try pekali. Kalau tang cispa nyu pulai litar. Kata kamu kejingnya per kalau hadu kalai litar jing satu katuh kali na kita terpok. Bakane nasi kami tang kawin terpok. Kene kan kita harus nasi baru terpok. Mereka kata yang naik pijan baru ni kali. Dia ada tang cispa nyu pulai litar. Layu bentuk hadu kalai litar. Dia kapsa jonga dopi kan posisi. Kene ketika rekod kemayo na kadi nyetu jong kibrio banyak kali. Mar balik rekod sangat mengalir ada baisa ya gini kali polis kasih di lembak sentuh juga kasaki pak kene ketika kameraman bat English pak nilai yang lengkap laginya itu smartphone dan ini company sport company lembak corporate affair
Lele ni le, nak kena kam persyak ye kini ke atlet terpon ke beran ni, ke bela tu, ipin pepe, yau baca. Bahkan ni kalau kata kajing tu, kajing lemah ni kena kuat, bukan tak kuat. Pada ni sebab tu ya Rusia, bahet petrol apa nak kena kerja. Ada piton GPS ni kadang kita kuih ni, normal je petrol. Kalau sit kapag piyo, nyo ang motor po. Hindi kamasit kapag piyo, nyo ang makamobile yung piyo. Check! Nang makamasit kapag piyo, nang makamobile, ba't motor po na bayo, kalau sit yung piyo, hindi nga pera ito. Hantapin lang. Ba't kani, kadang, lawat lala siya menta, GPS kalong tang, live po, apo pasan kita ng fit, hindi. Abang kaya kano, nga kanto, yung kali, ba't GPS, subha, check dia mobile apa pengadep ban the petrol. Bahkan ni ketika lat kejingerap ya baru aki bamdon GPS. Bah ni betul pun kita miola tentu ya ka hok ka kamai jadi kali badan pok kali. Buat abede bat kejiwan preslo ha kini ki panai badep abede berjaka de boselom adien bangalale API lai penai sauna ki mai pot. Hadian pengalih hadir abot Deputy Commissioner kasi ngalayo ay nag-aata report but ka-aata report ni gitu ba kajaka hantay po jan bermanik pas sunset kami don po apa yang kejadian le kedua di kani ka-aata report bangapan hawa kejing grup jaka don katu kani gibriyo untuk om salala abanay kalis jung kita ginom tampot dikatakan dekat report kebanyakan na disio please harus diberikan kindung teko posilong habis itu ketika rus seperti ketika jibiram ante lawan kelim dari rus meri maulong habis itu ketika kaba simwai do jibiram kepala put kali sausunem jupunya di jupunya ada terapulai undan wanmi dan kelim itu di Henry hadu arjasan lawan ini ki smi rus meri bolong dan kami di dekat padahal ki jingkam jom di rus meri bolong itu ka report la siu no yang baik jaka nadu arhaja hadu arhaja apa de jingli kalong ba kanero kadai kajing maham buat kajing long jing kentu ya di dia cakap apa ki kendo kemudian jing dia makum balong mentai po kendo jaga rus meri ru na kalian jong ubabom na de dia di cakap ba lies pa square ta ba na de register ro po revenue ru kan de ko susi kalau mulur long victim kemarin omla menyo itu cakap ti kata kadai kebentar kalau itu nak aktivis nak tentu yang baru berarti buka kamu siar bantian jika badan kerja dan ini jika kaba klaim dan pensiap na kira masnong bahani kedi jika jom tahu kata kadai New York report nang tay itu disiplis. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.